Telamura Bikashni Bishing Phobjagwi Chakmagat Muslim Bosti Amchayo Hakwagwi Thita Khoroknwi o Patimung Chashalni Fungjora Patikha Yagulo Thainai Khoroknwi ni Nukhungo Borokno 4 lakh khalai rang ni chubachu Yapharkha hapa diporo Tiprasa hamkrai Montri Bikash Deborma Telamura Bikash Defa Apurbo Krishna Chakraborty tei প্রশাসননি judarda adongrokno logyoti Telamura Bikash De Shakhamnago thang shogoikha tei thui thanai Nukhungo borok bai malai koklam shalaikha tei kha khamsama Yapharkha thui thanai Shigla Khoroknwi ni Nukhungo borok ni yago 4 lakh khalai rang ni check Yapharkha Rozakha Tiprasa hamkrai Montri Bikash Deborma Shaka Thi Thanai Shikla Khoroknwi Nukhungo borni bagai tabokni jora belaikino kuthukni jora Thinani Nukhungni Samo Shalbrum tongnai hapa Thinangobo je nangmani chubachu rinai hnei kogrikha Tiprasa hamkrai Montri Bikash Deborma Shawimanka Chashalni Fungo Krishnapur Bidan Shobani Chakmakat Muslim Bosti Amchayo Nogni Shamungni bagai ha rekanani bagai thangmani konjomura amchani bishi noichi omoni shikla James Jomatia bai bishi thamchi omoni shikla Asha Hori Jomatia tei Omullodon Jomatia Malkung Khungsa bai ha rana bagai thanglaikha te ha rana ni samongbo chengi rekha fiaba samo khlaitongma jora ajumsha ha bai kalaima bai ha tolarno Phobjagwi thanga khoroktham yagulo ganagini nugnai ro phai sokpaikha tei boino nasnya kare ha khurlaikha yagulo shakdukhu manai malkhung chaloknai Omulodon Jomatiano hani karikha bini yakungo marke shakdukhu mankha ulobono Telamura Bikash De Shakhamnago telang thangjakha aroni aguli jibi Shakhamnago refer khlaijakha Babasha Faishing Habai Phobjagwi James Jomatia te Asha Hori Jomatia arono Langma choi thangmani koktoma নমস্কার মিডিয়া বন্ধুদেরকে আমার বিধানসভায় 29 কৃষ্ণপুরের মধ্যে আজকে মর্মান্তিক ঘটনা হয়েছে সকালবেলা মাটি ধসে দুজন মৃত্যু হয়েছে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ওরা যেন তাদের আত্মা যেন শান্তি থাকে আশা হরি জমাতিয়া এবং জেমস জমাতিয়া দুজন মারা গিয়েছে এবং একজন এখন হসপিটাল আছে জিবি হসপিটাল আছে ওদের পরিবারের সঙ্গে আমরাও মর্মাহত দুঃখিত এবং আমি এসডিএমকে আমি ধন্যবাদ জানাই সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে সরকারের রিলিফ 4 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে ওদের ফ্যামিলিকে টাকা বড় কথা না কিন্তু ওদের যে মারা গিয়েছে ওদের যে আত্মা যেমন শান্তি থাকে আত্মা যেমন ভালো থাকে তার জন্য আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ওদের ফ্যামিলির সঙ্গে আমরা মর্মাহত দুঃখিত ধন্যবাদ Tabok Agartala wono national level ni rengmari nadi India ni top edtech platform physics wala Kataljra ni educational center tabok phaikia Agartala wono tabok no pula Tripura ni rengsungnai rok JEE te NEET amjongni bagai fatar hasiwo thangya karai Tripura hasiwono national level ni batalai manchinai physics wala Agartala BDP do student doctor engineer engna musongma imang nukthaniwo rengkreng phungnai rok bai chubamo lamphunuk jakmung kok biti te joto sumungrok ni phiyongmung manai physics wala Agartala BDP bahaike kubnislai juda orotongo strong institutional experience gana expert teacher tongo shalo damsar special doubt resolution rejago jesa jarawo phano revision ni bagai record video lecture na shep tongo katal jorani technology gana educational infrastructure te smart classroom regular testing result analysis te competitive environment national level exam ni jugali mungo well organized krungshauno joto institutional tongkhor mano physics wala Agartala Bidapid by Krungdi Tirupani Ustrondo National Level ni coaching center by Baksha Kaham Srungmung tei Batalemung Jugali Manai admission chengsi rezakha class dakti no chengnai Baksa base pungsi pakha hage Krungdi physics wala Agartala Bidapid by Nikuma physics wala Agartala Bidapid Nagarjala bus stand Bordwali Agartala Tripura pin code 799003 contact number 9311023818